Давайте на начало. Варек жұма күні епіңізі үшін қайырлы олсын. Бүгін Қырмыжғалынан 750 күні кетмекте. Эфирде заман студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Ахмеджеттің кебір жәмесінде Ришат Аметовқа бағышланған дуа өткерлежек Қырмыжғалының бірінші құрбаны олды. Ришат Аметов 2014 сенесі мартының үшінде Қырмыжғалыны қаршылық көстермек үшін Ахмеджеттің меркези мейданына шығып бірдемлік пикетіні кешіреді. Онанда самоборона яқалап белі олмаған тарафқа алып кетті. Жесетіні есе мартының 15-інде Қарасу базар живарындаки орманларының бірінде таптылар. 2 ел велсі айны мартының 18-інде оны Абдал мезарлығында дефін еттілер. Ахмеджет живарындаки аграрнай койынде газ патлавы нәтижесінде бір инсан еляк олды. Патлав нәтижесінде чоқ атлы евінің бірінші қатында юз берді. Полицияның малюматына көре дайреде олған бір инсан еляк олған бір қач кіші яраланған. Олған малюматқа көре 2 кіші ичкен, бірі кеткенде газны açık қалдырған. Екіншісі есе тұрып сигар яққан. Авропа Шура депутатлары Межлис ясақ етілуі бойынша өткерілген махкемені назарет етмек үшін ярмадаға мақсус комиссия йолламаға талап еті. Бұл вақта депутатлар Авропа Шурасының тыш ішлері бойынша yolбашчысы Федерика Магерини адына язылған мектупынды білдірелер. Мектупны енді 31 Шура депутаты имзалаған. Мұражатны Украинская правда интернет-порталынан баш муариры Севгил Мусаева Баравик держетті. Осы шықшында есе о Қырымдаки мұстақыл матбуат вастыларының алы аққында икай еткен. Мектуп имзалағанлар еминлер Межлис экстремистик әрекеті кібі танылса, фалиетінде иштирак еткен Қырым татарлар репрессияларға оғырай біле. Беллеке түневін махкеменің 3-ші отырышы өткерілді. Невбетеке Топлашов апрелінің 7-сінде кечірілмек керек. Рус махкемесі ве адалетіне ишанч yok. Межлис ясақ етілмесіне азыр олмақ керектір. Құқық қорчалайжыларда темсалжы орган ясақ етілежегінде шубелері yok. Украина ишғал олынған ярмадада яшаған ватандашларыны насыл қорчала білгенні бізім мұғберлеріміз огренді. Құқық қорғаушылары менлер Қырымда Межлисінің ясақ етілмесінің Қырым татарларына экстремистик ве террористерге чевірі. Бұндан сон Русияның структураларына инсанын қабатыны избатламаға керек олмайчақ. İnsanın qabatını tanımaq üçün onun milli organlarının işinde iştirak edilmesini isbat etmege yeterli olacak. Rusiyanın hareketlerine cevap olarak Ukrayna ombudsmanı Viktoriya Lutkovskaya bu teşkilatın resmi statusunu Ukrayna'da resmileştirmege teklif etti. Ми ще досі не прийняли відповідний проєкт закону, який визначає статус корінних народів. Це раз. Не зовсім дзеркального, але відповідного кроку з боку України на можливу акцію в Російській Федерації щодо заборони Меджлісу, можливо, одним з варіантів могло б бути те, що у нас в законодавстві з'явився би такий орган. І у нас би було б визначено їх місце у нас на території підконтрольній Україні. Я думаю, що це могло б значно полегшити життя, в тому числі і тих, хто належить до цієї організації, і в разі заборони буде під величезним тиском, і їх життя буде в небезпеці. Құқық қорғаушылар емінлер өз ватандашларынан қорғаламақ үшін Українаға халықара дестек зарур алacak. Одним з таких точок прикладання зусиль – це все ж таки зараз говорити про необхідність посилення цих санкцій міжнародних. Да, звичайно, це не має такої гарантії, що зупиняться всі політичні переслідування, але це буде чіткий сигнал Російської Федерації, що міжнародна спільнота спостерігає за погіршенням клімату, прав людини на території і ефективно діє. Шындыйсе Украина өз ватандашларына хавсызлықны тек оның незаретінде олған территорияларда гарантия ете біле. 2 ел девамында есе Қырымны 22 bin инсан терк етті. Экспертлерінің фікірінше, Межлис ясақ етілген сон, көшкенлерінің сайысы да артачақ. Роман Спирдонов, Асан Аминов, Заман, АТР.
Ишғал olған Қырымда Мejlisке қанунсыз шекілде кечірілген референдум ве Ишғалжы әкиметінің сайлауларында иштирак етмегені үшін интиқам етелер. Бұны Мejlis азасы Ескендер Бариев білдірді. 2 ел евелсі Қырым татарлар референдум ве сайлауларыны бойкот еткен әділер. Бұндан да ғайры Ишғалжы әкиметі Қырым татарларының тимсалжы органы или ишбірлік тізіп оламады. Сегодня, в 21 веке, мы являемся свидетелями тех сталинских судов и Советского Союза, и нацистских судов фашистской Германии. Суд, который проходит над Меджлисом крымско-татарского народа, это практически суд над всем крымско-татарским народом. Оккупационная власть будет пытаться либо этих людей взогнать в ту ситуацию, когда они не смогут проявлять активно свою работу, либо для того, чтобы вытеснить их вообще за пределы Крыма. Однозначно Меджлис будет продолжать свою работу. И уже подготовлено положение о чрезвычайном режиме работы национальных органів самоуправління кримськотатарського народу. Вирішити цю проблему от тільки точечно, тільки говорячи там про справи от тих більше 30 кримських політичних ув'язнених сьогодні, це мало що дасть. Це потрібно, на все це потрібно дивитися дійсно в широкому пакетному контексті, зокрема і анексії Криму. Просто думати всім, в тому числі і в країнах Заходу, які зацікавлені в зніманні санкцій стосовно Росії, про те, що вони також відповідальні значною мірою за те, що сьогодні відбувається в Криму, і, зокрема, навколо Меджлісу. Бүгін Мұстафа Джемилев Бірлешкен Милетлер Тешкелятында чыққыш япачақ 10 топлашуы Қырым ишғалының 2 елығына бағышланғандыр. Джемилев Қырымда Мejlis ясақ етіле білгені ве Ярмадада Қырым татарларының ақлары бозылғаны ақында чыққыш япачақ. Русияге қаршы да жидді санкциялар кірсетілмесіні талап етежектір. Все усилия мы будем говорить о том, что должны быть направлены на то, чтобы освободить оккупацию, сохранить территориальную целостность Украины. И в этом плане, коль скоро мы не говорим о военном решении вопроса, то это усиление санкций. Мы будем говорить об усилении санкций, специальных санкций в связи с запрещением деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. СБУ Винница вилетінің сабық полиция елбашысы Антон Шевцовны яқалады. Оны девлет қайынлігі ве сепаратизмде қабатлайлар. Оны бір қачқын евелсі вазифесінден бошатқан әділер. Төневін ақшам Шевцов Украинаны терк етіп Русияге кетмеге азырлана еді. Телекеслік қызметі оны Украина ақ Русия сыңырында яқалады. Қырым ишғалінден евел Шевцов ақияр милициясында чалыша еді. Ишғалден сон есе Кенеді ақиярда Георгиев Шыретінен Ғалибек оны қайдете еді. Да. А впереди знамя несет еще один. А вот знамя несет тоже правнук. Қырым сакелері Украина али оқу фиртларында бедава оқи білежеклер. Мескур қарарыны Украина юқары шурасы депутатлары қабыл етті. Қанунға көре ишғал олынған территорияларда яшағанлар девлет бюджет парасына оқып, ятақханеде ерлешмеге ақлары бар. Бұл қанунға 228 депутат қол тұтты. Қырым фермачылары кой қожалық назирінен корыштылер. Esas суал не вақыт домызларының тауын хасталығы себебінден кірсетілген карантин лягу етілежек. Илан етілген февхуляде вазиеті енді 40 күн девам еті. Инсанлар білдіргені көре карантин вақтында домызларының сатылмасы ясақ етілген. Ләкин оларны да тұтмақ үшін паралары жоқ. Назир Андрей Григоренко есе қойылған суалерге жауап бермек еріні инсанларға чидамаға ве кооперативлерге бірлешмек керек олғанны білдіре. Вы отгородились от нас, это раз. Во-вторых, нам прислали опять ракетчика, то пулеметчика завтра пришлют человека, который не разбирается. Если вы пришли нам решить проблему по чуме и парализации этих семей, вы должны прийти к специалистам и спросить: Иванов, на каком основании вы сделали нам африканскую чуму в селе Ароматно? 40 дней живет свинья, они говорят: нет, она сифилисная. У нас инструкция. Мне приехал прокурор и говорит: у нас инструкция. Я его пока не убедил, вот у меня отец вчера пришел. Он говорит: Зубков Геннадий Васильевич, в селе Ароматном нету этого африканской чумы. Вы хотите эмоциями брызгать, как артисты, вот здесь кричать, идите на площадь, это не ко мне. Я пришел с вами говорить о деньгах.
Я Дорогие пришел с ребята. вами говорить о законах. Нам о жизни Я пришел надо, а не говорить о деньгах. о деле. Когда разрешают реализацию мяса? И всё. У меня свинья достигла, к примеру, станок, а человек мне рассказал. Станок достиг по 100 килограмм. Мне надо ликвидировать, мне на подходе другие в этот станок. Куда мне их деть? Выгнать на улицу? Bu noktada yayınımızda yekunlayımız. Sizlerge iyi günler tileyim. Cuma günü hayırlı işlerinen belgilensin. Görüşkence.